Erasango no lapa omodoko kingol okaru lukumniara kaisara luni Richard Sejabi Bukone Apollo Kinto na jakanuto kao serere ngesi obui wadika ebalua loi jujultere Apollo ko Etem wana osodi ajuka nakini jasaya itoko lu oya pesin wegelegela koto maswam koto mo Ikansilan itomna kanya pekere idoktosa kanin itoronatos Moses Okwang lo sekarai Apollon Etem kadunglu town council osota yangare balua iminers ka ikirora ikeche ne je kao ukwanges kolo iswama tora tira kari lukumniare ke dikanyape kwa pelo Etem abunere kane lolo ai gir ai juluno ne to na labu bino muna atem la tira ngese jakai to kwanga mo abu puchu Etemu yape na bunere aswamu elo sai owning plots lo ma me sa populai do bi koni neni abu nyami sirgni lo atomo naka ne da bo ya bo ngesi tegelo akirangu so lolo ijai so ne mamsi kotonges bobi juluna ngina mamso kapi kansela se lo atiri yala ma chut anu na rai ku so bi julai tai se tungene lo lem kote ba da swam ke da so da swam tungene nangon ajeni ngodan lo ikapa ya peru ngoda binote mo karu na rai kwana iswa maida konye mame doli kwa poto mo chalo ai to gogongi projects li implementa apugan ijai shone ai moro ke de office la kao atupito si ajituleta na podcast swamata na ada aponi jula kinereso jaka itle baka yo kwang Moses konyedo atupito si swamaele jaka itagon mamere swamaele chai ido ngesi jai kitsho ibunita moro ke de office la kawe be mamle ra officer lo becho kina ayanga ona tiran wapo dumutu sakada kinet akaulo na sapu punebe ijulita sub county chief course madama tu Costella bi julita ikiere osoda ya unso Mr. Kwang kadungulu town council e community kere la tira sub county mamekoto Mr. Kwang anunara Mr. Kwang obu muna muneswa mae ido lokolo itoronata Moses Okwanga koto mosimu obu tema ebe imamete nwe pedori ngesi alimu ni kama narakede akerongon konye chate kao mamete no pedori ngalimun nare kao ngisla polonika no mamete pedori ngalimun kao ngisla polonika I think you talk to kao eja ngonda Gabriel Otira olaboro lorai principal assistant secretary administration nges abala ebe otitingoro situngalwa tira narai ebuni districta aito loto auria nete na Paul katipet ikamana rakede ay monyo na Marasi kama the contact transfers when we feel it's necessary, when we want to fill the gaps, we want to improve service delivery. But also can also make a transfer if we want to remove an officer from danger. But these transfers in particular genuine transfers, but now that you have brought to genuine issues, I want them that I'm going to update my boss is the chief executive, Mr. Sajabi Bukone Richard Sajabi. He is going to receive this complaint and together with the district person, they will take a decision. I want to first to humbly go back in a humble way. Go back in a humble way. We will get feedback by next week. Kanuka TV East, Patrick Odongo, Kosare District.